Lur itu video Gus muka itu Gus mulai. Oh, aing Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. mantap. Asik. Jangan lupa ya dibawakan air tambal warna berem. Ah, Arana subrek terus pencet loncengnya. Teking. Jangan lupa like, komen dan share ke teman grup ya. Ya, share. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Nah. Sayang, bapakku dokter santet, ibuku rumah tangga. Uyey, aing lembur, bete-bete teuing sih. Buat uji lem nugu gorowokan. Kan dulu kan oke mana hiji da. Bete anjing geus yang di lembur teh. Heueuh nya. Teh buka duit goceng, mas duit teh. Oh. Iya anjing goceng yo. Lumayan anjing goceng. Togel ya, yang penting impinan sih nyata. Oh, mimpi monyet Luna ada 8. goblok bae dong. Rumus aku aing kan, itu kan yang menang. Lumayan deh, togel ya goceng, geus maghrib aya, kongkong. Coba nih menang, betul. Oke, duit saya menangnya. Aing rumus enak. Bas. Oh, beneran, Bas. Sia tak. Kadi tenang. Kadang-kadang was kadang. Oh, Bas, beneran, Bas. Yo, kadi tak bantuan tang rumus togel tak. Tah, beneran ya, Bas. Aing kurang kerpeting teh ngimpi monyet Luna ada 8. Buset. Tapi yang penting kalau nambres, Bas. Nyaho ke buku puting teh tim nomor 8 tilu tim nomor 250. Tak bantu rumus tak. Yo. Masih. Tah, Bos, kalau penting ngimpi nona ya, Bos. Tak, eta teh keputing teh ngimpi monyet jeung anjing. So, Uber. kalau hari monyet sama beras, Bos, jeung anjing. Karaoke ya geuning dah. Kudu. Cuma ngomong nomor 2 tilu monyet teh. Ganti lu. Tah, anjing doang, Bos. Tak. Sesaan mah keputing teh anjing teh ngomong tina cekolot baheula teh nomor 11. Oh. Berarti, Bos, ayeuna 2 tilu 11 meureun. 11. Tuh. Arek masangna sabaraha ewang? 25 ewang we tak. Oh, monyet 25. 11. 25. Oh, Namanya goceng beureunan. mae. Urang kami geus pasangan nungguan banderna doang we. Oke, kadang suka mana suka lewat ka dieu. Ayo. Munjuna yo aing yo liar bising aya pasang togel ieu mah yo. Jam berapa meureun mah? Nyo. Itu satu. Woi sampeurkeun ah. Ih. Aing geus masang togel. Tak ieu angkana geus fix tak. 2 tilu 11. Cuman yang penting malam minggu non kita menang. Menang keluar eta ge heuh. Woi dak. Non mang. Masang togel mah ya. Kade mang kade orang masang mang. Nah, gitu atuh aing isuk tepi ka ayeuna goblok can anu masang ya. Mang. Sok arek masang bara ya. Goceng mang ya tang kana ieu. Duh, gocengnya salah Mang. Saya mah catur di dieu. Ieu pokok warisan abah aing cing dah. Goblok. Nah, cing. Yo, dolo yo aing. Tuh, ceng ge aing berasih. Don masih deui aing karek laku 5 detik. Mang, orang yang masang goceng. Goceng. Angkana ieu tanya kade sama masang ka ita. Oh, berarti lu gede monyet. Kade Mang, lamun keluar eta angka Mang, telepon coba. Tak. Karek ngidor heula yo. Semangat lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Po. Sampurasun.
aing modal kawin ya maing ah. Mantap lah. Terebeak atau aingnya parya. Mau manuk kali mah goblok. Kudu saminggu 7 kali ya mah ya. Rangguan. Ah. Mendingan teh heula aing ah. Ya, mendingan abah aing sesanting ah. Mantap anjing, pemandangan indah. Aduh, nangis tapi dia malah lapar aingnya. Ternyata mau dengan sangu deh. Ah, balik ke aing ah. Coba dengan sangu di imah. Oh, baru udah keringnya. Karena namanya samperin ku aing ah. Tak. Kalau kita bukan. Oh iya, aku kira rumus. Mantap, angkana teh. Assalamualaikum. Salam. Kenapa mana di dedak? Kayak ngarumus. Terus naon? Oke. Togel. Tapi ya teh. Itu naon si togel teh? Hewan teh hewan angka, diangkat hewan. Terus kumata? Ya dipasangkeun ke bandar, bener togel. Terus Nah kok situ, dia menang duit ujung-ujungna. Wah. 5.000 wah, sejuta. judinya sih ya. Lain, permainan Wah. ini mah. Buset, obat kabongan kuku judi. Wah, Lain. iya, ku aing lapor lo ke Pak RT ya. Oh, RT bandarna. Anjing. Lo ke saya bersama kamera. Ayo, Ya, ayo, turun gua dah. Ayo. Ayo. Tuh RT na tuh, RT na tuh. RT na. Kayak kebun ya.